Ajmo malo pričat zašto obožavam scenu ubojstva u Toski. Dakle, malo je čudno reći da obožavam scenu ubojstva, ali kad je jednostavno tako genijalno napravljena. Dakle, situacija je ružna, jer Toska ubija Skarpiju, i muzički isto nije napravljeno, naravno, da bude melodija neka. Dakle, nije, naravno da nećemo stavljati lipu melodiju, ali nije napravljena niti neka dramatična melodija u stilu nešto, neki mol, da je sad tu nešto, neka drama u stilu Beethovena ili Kerubinija, kao u Medeji, nego je bez melodije, ali opet imamo određenu lipotu i određen red, sklad. I kako je to Puccini napravio? Evo, dakle, prvo imamo akord iznad kojeg je Scarpi napisano notama da zapravo kaže quasi senza intonazione, dakle kao bez intonacije. Tosca finalmente mia, dakle Toska napokon si moja, a onda nakon toga kad mu ona zapravo, kad ga ubode, imamo ovaj akord i na neki način je statičan ovaj dio, jer imamo doslovno samo jedan akord. Iznad kojeg Toska vikne Questo je bacio di Tosca, ovo je Toskin poljubac, jel? To šta ga je nožem. Dakle, imamo samo ovaj obični, na solfeđu ga danas zovemo mali smanjeni septakord, jel? Moga je biti i ovaj smanjeni, ali on je nekako toliko, valjda, u to doba već do Puccinija smo došli. Od Baha smo se navikli. Navikli smo se na ovaj, kao pravi smanjen, ili kako da ga nazovem. I onda imamo taj, mali smanjeni. Isto je dramatičan, isto je nestabilan, ali ima neku jednostavno drugačiju boju, jednostavno drugačiju emociju proizvodi od ovoga. I sad šta Puccini radi s tim? Znači, još jedan put ponavljam. Prvo je statično, jer imamo samo a onda uzme taj akord i doslovno s njim ide po ljestvici. I to po kojoj ljestvici? Po cijelotonskoj ljestvici, koja se tu provlači zapravo kroz cijelu ovu scenu ubojstva. Znači, prvo čujemo ovdje, ovaj akord prvo je na fis. Onda je na gis. Onda je na b. Onda je na c. Onda je na d. Dakle, to je sve po cijelotonskoj. A onda za pola tona. I ne samo da vuče po cijelotonskoj, nego se igra sa ovom inverzijom. Da imamo terca, seksta, znači... To isto Puccini radi. Ruši mobitele. Onda, opet statični. Dakle, imali smo statični dio. Ovo je penjajući dio. Sad je opet statični, jer stojimo na jednom mjestu. A sad imamo spuštanje.
postoji određeni red, ova scena je luda, doslovno na sceni je kaos, ali ima reda, jer imamo izmjenjivanje statičnog, znači statično u smislu jer je jedan akord koji se samo tremolira, ponavlja, imamo dio koji je uzlazna sekvenca, onda imamo opet dio koji je statičan, ali taj statičan dio je sada gore, jako napet. Ima motiv, nije samo nego je, ima melodiju, ajmo je nazvati. I vrhunac. I sad je opet sekvenca, ali silazna. Silazna, nego i čak ove terce cijelotonske koje idu su pravilne, zato što imamo ovo ti ta 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 ti ta, idu po 4 doli, pa se vrati, pa opet doli, pa se vrati za jedan, to je kao da C-dur sviramo. A to imamo, to Talijani koriste odavno, zato imamo Caro mio ben. Caro mio ben, na ni na ni na. Ali ako to prebacimo u cijelotonski svijet, više ne zvuči lipo, nego zvuči dramatično nestabilno sa ovim tremolo as. Govori, parla mi, guarda mi, son Tosca, Oscarija. I sad imamo motiv s kojim je Puccini otvorio operu, a to je onaj, dakle, kako Tosca počinje? Tosca počinje s ovim. Dakle, sa sklopom akorda koji, ako gledamo bas, imamo cijelotonski niz kao, a sopran je kromatski. I jako je važno što je ovaj ovdje akord durski na početku. Ovaj završni akord je dur. I onda na neki način to očekujemo i ovdje, kad Tosca kaže guarda parla mi son Tosca Oscarija. Ne dobijemo dur, nego dobijemo strašni D-mol. I ne samo D-mol, nego Puccini još doda i lamento. Lamento su 4 silazne note u molu. Dakle, Tosca još jedan put upita Scarpiju koji doslovno na podu leži skoro pa mrtav, ona ga i dalje pita gušiš li se u svojoj krvi, jel? Znači imamo... I onda je onaj poznati mori da nad. Opet ovi akordi, i ona govori crkni, umri gade. Opet je D-mol, ali ne zadugo. Jer čim čujemo zadnji uzdah Scarpije, kao kad izdahne stvarno, onda se u orkestru ovaj D-mol makne i stoji samo D. Jer dok je onaj D-mol na neki način već značio da je on zapravo već skoro pa mrtav, sad kad više nema uopće D-mola nego je ostao doslovno samo ton D, sad zaista znamo da je gotovo. I onda kad taj tremolo i taj D zaista su gotovi, znači kad nastane tišina, onda Tosca shvati zapravo šta se dogodilo, šta je napravila i kaže E morto orli perdono. I onda
dobijemo ne cijelotonski nešto, da smo ovo u zraku, nego smo sad došli na zemlju, imamo opet malu sekundu i sad Puccini daje melodiju. Sad imamo pravu melodiju. Sad je ono doslovno baš prava srceparajuća melodija koju smo zapravo već čuli i ranije u operi, ali sad, samim time sad je to još moćnije. Tako da, genijalna je scena, jer je jako dramatična, znači, mislim, gledamo ubojstvo na sceni, ali to kako je skladano, kao je konfuzno, isto na prvu zvuči, što se događa, ali zapravo tu postoji red i postoji razmišljanje Puccinijeva, znači nije samo nekakve bezveze sklepane note, nego stvarno ima neko razmišljanje tu, iza tog kaosa. I to zapravo potvrđuje onu Mozartovu staru, da čak i u najružnijim momentima glazba mora ostati glazba. Mora postojati ta lipota i red.